itse gore molaotheo wa rona dilo tse dingwe tse motho a ka di nopola mo teng ke go leka go lwantsha lehuma ke go leka go lwantsha kgetololo re gatetse pele yaanong re itebagantse ka diprogerame ke itse bo chema leaving no one behind re itebagantse ka diprogerame ke itse bo timo letoto leaving no one behind. Maloko a phati ya Domgra a rotloeditse go somarela boleng le ditsamaiso tse di lolameng tsa phati ya bone go hitlhela ba ya ditlhophong tsa setšhaba. Selo se dirile gompieno lo ntsupentsha gore you are capable of it. Selo se dirile gompieno ka kagiso e renang mo holong ke dumela you are capable of peace and harmony. You are capable of building unity. You are people of good character. Uthobosa ene yo no ntse mmoka ka moso o borinya ke takayo mongwe keo ka tsela ngo o ile wa ithobosa wena o tlhopang gore o tlhopa o sna kelelelo mme ano lona le supile gore ditlhopho tsa lona boleng jwa lona mo phating ya lona gore le bokatile le bosumaretse mo e leng gore ha le tsa tshwetso le tsa ka kelelelo le tsepane tota mo go yone. Morago ga go tlhopha ntlhopheng wa botautona phati ya BDP santse emetswe ke namane tona ya tiro ya ditlhopho tsa peo le tlhokwa go tlhomamisa bontlhopheng ba mapalamente le makhanselara ba ba yang go iteisana borathana le balekane ba bone ba diphati tsa kganetso mme mo nakong eno phati e tsweletse ka go amogela maloko a mašwa. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Party ya Botswana Congress e romile re Dumelang Saleshando go nna ene ntlhopheng wa yone wa botautona mo ditlhophong tsa monongwaga tsa setšhaba. Dibui kwa tirong eo di tlhalositse fa a na le bokgoni jwa go ka etelela lehatshe ga ka tlhophiwa. O nthatile boti ka pego. Morago ga ikwadiso ya bathopi e ntseng e tsweletse phati ya BCP e tsere kgato ya go ipanka tsa ditlhopho tsa monongwaga tsa setšhaba e setse ebile se mo sa ipapatso e ka masetla ka go supa ene o tla bong e lene segathogo sa bone ebile e le moetedi wa bone go ba isa go ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga. Dumelang Saleshando ke le politiki la motia ke mmone ke berekile le ene ke kopa lona Batswana gore ene reyo mo neeleng sebaka e nne tautona wa lehatshe la Botswana mo neeleng sebaka a etelele pele lehatshe la Botswana a etola itshulelo ya lehatshe la Botswana. Re tsere tshwetso re le di-veteran because o na le dikeletso tsa Batswana ko pele tsa gagwe o di beile ko morago. Re le bomme ba Botswana Congress Party re tsa boikarabelo ra re o re le mohang ra mo itse ebile ra mo tshepa ebile ra mo ikanya. Go lebega maloko a yone a na le tshepo mo go se ba batlang go se dira segolo jang ka ba ikagile ka lenyalo le lešwa le ba Botswana le ba party. Piano re tsila go lo kaela makgonthe re tsila go lo bokaela mantswitswidi re tsila go lo kaela senamphatshwana yo beilwe monwana gore ka October ke ena tla bonga re eteletse pele. BCP e dumela fa ka tla diphetogo fa ka tshepia ka thopo. 2024 re ka khona go tla diphetogo tse lo di batlang lo lehatshe la Botswana. Re batla dikgaolo di le 31 re batla go aga puso re le nosi and I have no doubt ke na kiwe ga ke na pelaelo epe. I can feel it in my bones. 31 is coming. Le fa go ntse jalo Party ya BCP ga e no se mo ditlhophong tsa setšhaba ka ebile tse dingwe le tsone di simolotse go ipaakanyetsa ditlhopho tse segolo jang e busang ya BDP le ya UDC gareng ga tse dingwe tse le tsone di batlang go ngoka batlhophi mo dikgweding tse di setseng di se kae pele go tshwara ditlhopho tsa setšhaba. O nthatile boti BTV News Gaborone. Le botswapele la dipolotiki ebile le molola kgolesego re Michael Dingake o bolokile maabane mo Gaborone. Dibui kwa tirelong ya phitlho di gateletse gore re Dingake e ne le sekao mo go rotloetseng botsalano ga gare ga mahatshe a Botswana le Afrika Borwa. Solofela Tombale ka dintlha. Phitlho ya ga Dr. Michael Kito Dingake o tshologetse bontsi jwa batho
go akarediwa matona a puso a gompieno le a pele le baemedi ba party ya African National Congress kwa Afrika Borwa yo a kileng a nna leloko la yone e le molalo wa kgololesego koo seabe sa gagwe go tshwaragana mahatshe a Botswana le Afrika Borwa sa lemogwa. In paying homage to Kito, we recall the sacrifices that the people of Botswana made in support of our struggle. We remember and pay tribute to the many Botswana who paid the ultimate price when the murderous apartheid forces conducted military raids in defiance of the sovereignty of Botswana. Let the bonds of friendship between our people remain a lodestar as we strive to build a better life for all. The umbilical bond between Botswana and South Africa, derived from familial, linguistic, and cultural affinities, best represented by the sacrifices of Dikgang for the liberation of our people. Moeteledipele wa Botswana Congress Party, Radio Malang Salashando, a kgola bokgoni jwa ga Dr. Dikgang. My discipline was broader than just normal mischievous or forms of misconduct. For Mike, discipline meant keeping time, being on time. For Mike, discipline meant taking responsibility as a member of an organization. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a romela molaetso wa matshediso mo boemeng jwa gagwe le tšhabe ya lefatshe leno. Dear Mrs. Dikgang and family, it is with profound sadness that I learned of the passing on of your beloved husband and father, Dr. Michael Kito Dikgang, an accomplished political leader, writer, and the founding president of the Botswana Congress Party. He will be remembered for his unwavering commitment and selfless service to this nation. Mo letsatsing la gagwe la bofelo, Dr. Dikgang o bontshitse boikokobetso jwa a ne a itsewe ka yone mo kopong ya gagwe gore a fitlhiwe ka lekesi le seng la manobonobo jaaka lentswa e le motho wa maemo mo setšhabeng. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Banne ba diphuduhudu le ina legolo ba gakolotswe go sireletsa ngwao le ditso tsa bone go rotloetsa bojanala. Mothusa-tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Metshaita Monna Kgotla o buile se bošeng jaaka na buisa phetogo ya kgotla kwa metseng eo. Nao Modungwa ka dintlha. Mothusa-tona Monna Kgotla a re kago ya motse wa ngwao ko gore cultural village e tla go mo motseng wa Phuduhudu e tla fa banni ba kgaolo ya kgalagadi boleng mme jaanong ba tla tlhaloganya go tlotla le go itse ka ditso tsa bone. Ke tle go bona CKGRD le one e dirwa kwa ko peleko CKGR ha ke ditso re bajana la ha batla ga ba tsamaile ntlha eng mo hela jaaka le bale jaaka tla batla go bona yone cultural village ha go gona go simologala teng a re ke a go bona diphologolo ka ke beile gore ke tla ka dira tshwara workshop ene re biditse boemedi go tswa mo metseng yotlhe le ba rona ba bogakolodi ba TAC re ra go kopana go kana gore re nne le ngwalo tota gore no ba nna le project ke yone ebile ka busetsa e tshwana go gore diretse jang. Le fa go ntse jalo banni ba ne ba nna le sebaka sa go akgela. Le le la gape tona go diragatse go teng mo metsaneng e Phuduhudu go ina le go mme ga ba kgone ka mabaka a gore ba itse ga ke re ke a tlhobosa ba leka lo ne le re tlhomela mo ya ka ditlhoko tsa go kwasa boeng go diragatse ha go tla re bua ka ngwao cultural village re bua ka tsone go dirisa tsa tlholego go itshetsa ke a itse ditso tsa rona tsotlhe di na le di-project ha re bua yana mme ano di-project tseo botsadi a re eng go di tsholela ko go bone ba sida ba di sekaseke re simole go ja madi. Gareng ga tse dingwe mothusa-tona o ne gape a begela phuthego e fa maemelo a difofane le one a tla tlhabololwa mo ngwagong ono wa madi. Neo Modungwa, BTV News, metse ya Phuduhudu le ina legolo.
mothusa molemisibogolo kwa kgaolong ya kgalagadi borwa me Mariama Mosimanyane a re ofisi ya gagwe e sologetse thobo e kwa tlase hela thata mo pakeng eno morago ga dikgwedi tsa mogote o montsi le dipula tse di butsana. Me Mosimanyane a re ka mo balemi ba kgaolo eo ba ba tsereng lenaneo la temo le tlotlo ga ba ka ke ba kgona go fa puso dikgetsi tse pedi tsa mabele le mmidi jaaka gone go dumalanwe. Ke o lebogile ra dipotsane. Balemi ba le 272 ba ne ba tsere lenaneo la temo le tlotlo mo kgalagadi borwa hela leuba le ba togetse ba sena thobo ene ba sologetse go itshetsa ka yone. Me Mosimanyane o boletse ga dijwalo tse gantsi di dirang bonte mo komelelong di sa ntsha maduo ape mo pakeng eno. Matoto ene tota e tile semte gore te khona gore thuse balemi ba te ba ntshe dijo hela ke gore hela re gore ke kgwetho ya loapi ene gore e dirile gore tomone tota ya me ke nna e kete yanong ga e dire tiro ya yone gona kgetsi e tlo go tswang mo masimo go to iswa ko bampo ka gore tota re nnile le kgwetho ya letsatsi le ne le hitsa dipeo mo eleng gore tota dipula nyana na re bona go go shanya hela le se gore go ka dira gore dipeo di tsoga. Balemi ba tlhalosa ga ba ta dira dijo tsa leruo ka lothaka le le hisitsweng ke letsatsi. Ga ke bone gore go na le se re tla se bonang mme leplepe yone ke bona e ka re ke yone hela e ka le tsone dinawa ka botsone ka tebo ya matso ga ne se mogote o kalokalo di ka bodisetse di simoletse go tsala ka gore di a thunya mathata a matona bena gone gore letsatsi be le tshuba le swabisa go a swaba be go tlhothorega and then le one magapu dialo le makatane a tsala go tsweng ga go gaupana go sha go nna go ntsho tsolonyana jwa megabo ga sepe ka nna le bana ba o le mma le rrabo botshelo bo nne sentle mo lapeng ka ditlogolo tse di tholwantse kwa na rrabo le kwa na mmabo tsontse re ise o mongwe wa ngwanyana ga ke tse go rra go a le teng ka toko bo ma ke nna mmago ke nna rra. Balemi ba re ka temo e patile mo pakeng e ba ta ikwedisetsa mananeo a mangwe a puso ka go leka methale e mengwe ya go itshetsa jaaka lenaneo le le sa tswang go bulelwa la chema. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television masimo a tsabong. Mo parlamenta wa lentswe le tao Mopane Menani Makwinja o lebogetse kgato e sa tswang go tsewa ke borra ba kereke ya Mopane Assemblies of God ya go rulaganya mogwanto o ka one ba neng ba tsholetsa lentswe la kereke mo go kgalemeleng dikgang tsa dikotsi tsa dikoloi le kgokgontsho ya bong. Lizzie Class. Morago ga gore borre ba kereke Assemblies of God ba lemoge fa borre ka bontsi ba amega mo dikganyeng tsa dikotsi tsa dikoloi ba tsa kgato ka go rulaganya mogwanto ka one ba leka go kgalema le go ba mo dithapelong dikgang tsa dikotsi tsa dikoloi gore di ritibale. Le fa go ntse jalo dikgang tse go tlhalosiwa fa di tlhotlhelediwa ke tiriso botlhatswa e nnotagi ditagi le go tlhoka go obamela melao ya tsela ka jalo ba gakolola go ikgapha mo dikganyeng tseo le go sala molao morago. About 1.9 people perish annually worldwide through road traffic accidents. In Botswana, on average, we lose about 450 lives annually on our roads, while a few survive, albeit with very serious, sometimes debilitating injuries. Bosigo le motshegare re na le dikotsi tsa ditsela dikotsi tse di iragalang tsela gore gompeko di tsa matshelo a batho mo ngwe nna ka ra se dikotsi ba getso ke mo re irang ka bomo mo le gore ba se podisi ba tshwantse ba bone gore ba dira jang ka rona ka gore tse dingwe tsone ra bo re dira ka bomo ra boikarabelo jo re bilweng ke jona jwa go rotloetsa pabalesego mo ditseleng ne re kopa gore mongwe le mongwe wa rona re le badirisi ba tsela ra re imagine life without you segolo bogolo yang ka gore kotsi ya tsela e kgona go emisa botshelo gone go ka ponyo ya leihlo mme akanya ditlamorago tsa seo. Mo go tse dingwe kgokgontsho ya bong go tlhalosiwa fa ntse e tsweletse ka go golela pele mme ebile thata ya mabomme le bana le fa go ntse jalo borre ba gakolola go tsaya bogakolodi dinako le nako fa ba le mo kgatelelong ya maikutlo ka jaana e le yone tsela e ka ba thusang go fokotsa go amega ga bone ga dipalo tse di kwa godimo mo dikganyeng tsa kgokgontsho. Last year, Botswana experienced an unprecedented rise of GBV cases, and majority of them were perpetrated
by our own. How na le motho le tsela le nna mmogo gongwe le husband and wife o se ka ba itumela go tlhoka go itse maikutlo a gagwe le ga e ka beela a bosula mma a bue wa utlwe nkwe e bua dilo tse dintsi ka teng tse o sa di utlwile tse o tshwanetse mo dikgapedi se di diragala A re itekeng borre a re itsoseng a re tswe mo mogopolong wa goreng go te borre kana ke batho ba e leng gore ga nke ba bua ke eng re sa change go tswa kgakala re gola re ntse re itlhala ntse go buiwa ka kganyateng gore hei kana borre ke batho ba e seng keng ba bua gompieno dithuto di dintsintsi ke eng re sa hetoge. Dikereke di kopile go tswelela di ba lefatshe leno mo dithapelong ka maiteko a go tsisa kutlo mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong le dikotsi tsa dikoloi. Lizzy Class, BTV News, Mopane. Morulaganyo wa moletlo wa ngao o tla bong e lantlha o tshwarwa mo motseng wa Moshopa wa Hika la Ngwanyana Cultural Festival re ke fentse masimolole a re dithulaganyo di tsweletse go baakanyetsa moletlo o solofetse go tshwara kgwedi eno e le 20 mo lefelong le le kgatlisang leitlho thata la tikologo ya tamo ya motse wa Moshopa. Imanyo Rapoa ka dintlha. Maikaelelo magolo a moletlo ke go tsosolosa ngwao go ribolla bojanala ka go dirisa mafelo a kgatlha leitlho jaaka tamo ya motse wa Moshopa. Mme dipaakanyo tse di tsweletseng fa e bo di atologile thata go rulaganyetsa metseletsele ya ditiragalo tse di tla jesang ba le bantsi monate go ka iphokisa phefo le go ithuta ka dingwao tse di farologaneng. There'll be a lot of activities going on: fishing, boating, hiking. We're going to have aerial displays, parachuting. There's going to be a music festival, with local artists, DJs, and I'm talking about crowd pullers, not just but because it's a free event, it's open to the public. We encourage any and everybody to attend. Come with your family. It's not just for Banana only. Even the elderly, come and learn about the arts and the culture, because we've got artists that will be showcasing. Bahosi will be here as well. Cultural Festival mme gone tlebe gona le ditlhapi gone ya ngwao e botlhokwa mo motswaneng mongwe le mongwe ka setso sa ga bone mme dingwao tsa rona ga di tshwana halela di harologana halala yaanong re tlebe re di kopanya re dira se ga rona ga se kgatla gona le simbukushu le seei le sesarwa. Bagwebile bone ba na le sebaka se se siameng sa go dira madi ka letsatsi leo. Mongwe le mongwe, whether o kgwebo potlana o hagare o kgwebo ye tona, we are ready for you. Ebile re na le mahelo a e leng gore o ka dirisa go rekisa go dira madi ka nako e. Ha madi a shota ke tsela gore chema e teng o bone gore ra go bata stoko ka tsela ye ntseng jang. We are going to do that. We will help you gore o bone space gone ka kwano. This is not just purely a Moshopa activity or event. I think it will help to, one, put the Southern District on the spotlight, because we don't really have events of this magnitude, and also blending in with the natural environment. Se se nametsang ke gore moletlo o tla tshwarwa ngwaga le ngwaga gone mo lefelong le, mme bontsi bo solofelwa gore bo ithulaganye go tswelela bakao ba lebogo ka ditiragalo le dikgwebo tse di rileng go tshetsa malwapa bone. Imano Rapoa, BTV News, Moshopa. Amagadi le kala kana ko e wetso mme ga di a wela setiki ya gakwa go tlela tsa metshameko. tla ke go leboge kgaitsadi yake o ne rabanteng ka lakatšhane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa go tsa Setswana motswana wetsho nna ke bidio hela go TCT ke a gakwa mme ke re amogela tsa metshameko tsone tsa re setlhopha sa Township Rollers se tsweletse ka letsholo la go batla go gapa bomampodi jwa league ya bomme ya Division 2 ya kgaolo ya Gaborone ba sena go tswapetsa Vicomates ka nno tse pedi go lefela mo motshamekong wa league o neng o tshamekelwa kwa Lekidi ka Sontaga. Phenyo eo e tlogela bomme ba Popa ba le kwa setlhoeng sa loko eo ka dintlha di le 32. Kgomotso Sefako na se dintlha tsa motshameko o morago.
baeteledipele ba Lake Township Rollers ba ba iseng ba latlhegelwe ke motshameko paka eno ba semotse motshameko fela ka lebelo le kwa godimo mme ga se ka ga tsaya lobaka jaaka Rose Modumo a na ba fa ketapele mo motsotsong wa botlhano. Popa ya tswelela ka go kokota go dikoteng tsa ga Ofina Chinyepe fela ba retelelwa ke go oketsa ketapele. Metsotso e le mebedi fela pele di a go ikhutsa ke ataretse mokgethwane a bona sebaka sa go ka oketsa ketapele fela le ene a tika masogo ka setshola seo. Mo karolong ya bobedi Rollers ba tswelela fa ba togetseng teng mo karolong ya ntlha ba thasela makgarejwana a ga Victor ba reetseng. Rose Modumo a go roga seboaboane go dira 2-0. Bigumaitse le bone ba nna le sebaka sa go ka busa le nngwe ka captain ke Baneilwe Sutle fela ba thoka lesego jaaka kgwele ya gagwe e ne ikita kota. Maiteko ao e be lona bofelo a karolo ya bobedi a anametsang motshameko o fela ka dile 2-0. Ta motshameko ke dumeletse for 3 points mela ga ke dumela tshameko ba tshameki ba me gompieno ba ne ba le go tlasenyana in terms of aggression, in terms of speed. But le build up wa rona hela ga ya nna yone hela mela at the end of the game 3 points is fine. Pressure sa la ka simolla lona since game 1 go tlheleng gompieno mela ka gore ke sene gore re se plan ke za ke re ba le bona ba adapta to any pressure le gore re kopana lone mela go itumedisa gore at the end of the day rashi wa se re se batla ga ke a ngongore ga go le kalokolo mo gone because ka hane go dirala ka teng ke statile game ka batho ba seo. So ke trainer the young girls ba banyenyana ba eleng gore ha ba tla go tsena mo teng ga mmetse ba kgona gore ba tshoge because ba itse gore ba tshwantse gore ga go stadium mo gongwe ba lebeletse gore go diragalang but me ke siame hela ka ga go diragetseng ka teng ke amogela losi e leng gore ke ya amogetse tse dingwe tse di tla salang ke tsaka. Mo metshameko e mengwe ya league ya Division 2 ya bomme Police 11 e garosantse FC Legends ka dino di le 10-0 fa Royal bone ba notile Jordan ka nno e le 1-0. Khomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Gaborone United se fetetse kwa di-quarterfinaleng tsa Orange FA Cup ba sena go fenya security system se ka dino tse 3-5 mo thagong ya di-penalty morago gore ditlhopha ka bobedi di fetse motshameko ka maleka a lefela setlhopha kwa Dinaledi Academy a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Ka banka ya phoso Ratipana semela a ba ba tlhalosetsa a re e tira address ke sone sebaka sa gore ba tsamaye mothusi ya tlanya le letloa Mampule Masule o belela sengwe o na sireleditse batho ba gamaragile ga ba itse gore go diragetse ka tsela ntseng ja mme kgwele yone e thule letloa go a lebega ba the rest ba itumela ba ja monate ba re ha tsela kana ba le bone a re bone ka motho ba iketlileng ke era ya tana le letloa ya ke tsa ke dumela go no gore ya gona ka moghomo ke dumela go no gore re bonye playing football. I'm very much disappointed though. I'm still yet to go and see the last penalty. Just cross the line. So if you say so, I will take that. But how can it cross the line and hit the upright and go outside? What are you putting anyway? No, anyway, but it's okay. We wanted to go through. It's a game that we wanted to win badly, but it wasn't our day. It's unfortunate we lost, but we'll lick our wind and move on. Good result for us. Well-deserved victory for that match. I thought as well we could have maybe even wrapped it up before we went into penalties. Honestly, we had opportunities. It's a game where we didn't give the opponent anything, to be honest. Our goalkeeper only had to deal with long balls, astray crosses, and so on and so forth. Whereas on the other box, where we attacked, we had so many opportunities. We created overloads on the sides, tried to use more of the inside crosses, crossing from the half spaces, not necessarily from the wide areas. It worked well. I thought we had 3-4 clear chances where we could have scored.
re sa lefo kgogo ya di-quarter final tsa Orange FA Cup e letse dirilwe maabane morago ga metshameko ya tsa bofelo tse di 16 ke gore last 16 ditlhopha tsa toropo ya Gaborone di tla bo di lebagane matlho a phage le tsa meepo ya ditemane jaaka Township Rollers e tla bapolana le Orapa United fa ba sireletsi ba sejana sa kgaisano e Gaborone United ba tla lebagana le sa Joining Galaxy so Flamingos e tla iteisana borathana le Traffic fa UB Hawks yone e tla nkgisana magwafa le Police 11 motsana e tsufdi khantsa rona di wela hela jalo mejano a re lebe seemo sa bosa Sorry go thibile ka khona la pula di phefo di khadima e phatlaletse le mafelo a dikgalo tsa gantsi borwa go tlhaba khatleng le kweneng fo mo dikgalong tse dingwe gona sorry go thibile ka bontlhabong ka khona la pula di phefo di khadima mo mafelo mangwe a dikgalo tseo mo maphakeleng gona se sorry go tse go le buthitse go dikgalong tsang habetshobe le bokoni jwa le gare ka le semele borataro go ya go le semele bo fera bobedi fo mo dikgalong tse dingwe ka bontsi gona se sorry go le mololo ka le semele bongwe go ya go le semele botlhano mo tshokolong gona se sore go ikutse go le mololo mo dikgalong tsa borwa go tlhaba khatleng le kweneng ka 23 go ya go 25 fo mo dikgalong tse dingwe gona se sore go le buthito ka 27 go ya go 32 fa re lebala ditoropo dingwe borwa ba Afrika gona se sepula diphefo di khadima mo go Port Elizabeth Maseru le Manzini ka 23 ko Manzini le 17 ko Maseru le 24 bone ko Port Elizabeth Antanarivo beira le Harare gona se sepula ka 20 ko Harare ga mogole kwa Antanarivo fa go beira gona se 20 le bosupa Dar es Salaam le Kinshasa se sepula di phefo di khadima ka 24 ko Kinshasa 20 le ofera bon ko Dar es Salaam fa go Blantyre gona se tsore go thibile ka bontlhabong ka 20 le bobedi Morena Jesu o be le rona ka o fela mogau wa go Jehova o be le setšhaba sa go ka o fela le lerato la modimo le matshidiso a moya. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in